哎呀。Kaya naman wala. Atu hi Siizung Lampial Hakha si. Aku joro min tue ni ya re ni ya ka ro Hakha Siizung Langhternak ဖြစ်ပါတယ် Hakha ကကျတော့စန္ဒပြဖို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအယောက်2000ကျော်စုပြီးတော့ခုရေးဒီအကုန်လုံး Siizung Langhternak နဲ့တို့ထွက်လာမှာစုပြီးတော့တို့ကအကုန်လုံးပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာစစ်တပ်ကကားနှစ်စီးလေးရောက်လာပါတယ် Ralkap le moto panhizong phan di kahin Palek anza pi minung zakhat fayan salai Palek vialte hun phan la di chang Ralkap long Ralkap moto pali rak tum liao Ralkap Duhlonak Lamazumi cho Khasan ho len dak tu mi atu he Siizung len dak kai cho ma si Siizung len Siizung Lampial in su pong zung in simram khu chau za zung haya Duhlonak Langhternak ding ane tim mi kha Khasan hola khan ti nan ka chang hai khat lai Palek niang kham na na in kha lung biak na thang lein Siizung len tu mi tu hi Siizung Lampial la chuan dai ti mi Ralkap la Palek niang kham nang nai se tu hi Ralkap moto ngan mi moto pali panga phan Aku joro mini ya re ni ya ka ro Hakha Siizung Langhternak ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Hakha ခါဆန်ဟောကနေရှင်ပြည်နယ်စုရရုံးထိဆန္ဒပြဖို့ဆန္ဒချီတက်ဖို့တို့လုပ်နေပေမဲ့ခါဆန်ဟောမှာမိတကားနဲ့ရည်ဒီပြက်ပြီးတော့ကားဒီရေးဒီကအကုန်လုံးပိတ်စုထားလို့ခါဆန်ဟောအောက်ဖက်ကနေနေပြီးတော့ဆေးရုံကနေခုဆေးရုံလမ်းခွေကနေတက်လာဖို့တို့တက်နေပါတယ်ရေးကဒီမှာရေးငါတရားလောက်ပြီးရင်စစ်တပ်ကား5စီးနဲ့သူတို့အင်္ဂါအဆုံး150လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သူတို့ကခုHakha Siizung Langhternak မှာသူတို့ပိတ်စုနေတာဖြစ်ပါတယ်
นิจานข้ากุลเลนรักกับมินุงสมสรีข้าอันดักหันตีละเป็นเล็กยูนิฟอร์มเบียร์ที่อันชุดเตอร์หันตีอันมาเห็นสไลด์ที่กันดัวมีอันสิอันสิละสิละจุดท่าตีกันไทยแล้วไหนกุลเลรักพันธามีรักกับพวกข้าเป็นเล็กยูนิฟอร์มมันชุดเตอร์ไหนรักกับนี่โมโตปลีนรักษามีนาโมโตปังงานรักษามีนั้นสิรักกับตรงจุดกาเข็นตั้งไงเตี้ยหนุ่มกับพี่ต้นไผ่ก็รักกับลงที่สิละเช็ดโดสตั้งเลยดูที่เรากับอันพันหุ่นเป็นเล็กตัวเป็นเล็กหนึ่งส่งมาแล้วซิซุงเลยจุ่มเยอะสิกำไผ่กำหูมีหักที่เป็นเล็กเลยสิได้เห็นเรากับเป็นเล็กตัวตั้มเตี้ยหนึ่งวินี่ดูโลนาลังเตอร์นี้อาการกาตูมีแต่โมโตคาเซียนทุยเรากับปุลิมีมาเนี่ยกันการหนักสิโอเคนี่ก็ให้ไปเล็กลงตีสิเรากับกันตั้มไปกันสินค้าพังปาวีกันชาดังค่ะทัดเราจะรักง่ายใช่ไหมล่ะเปล็กนัวกันโดยเรื่องน่าสิตัวเฮมาเลยว่าเจ้าวันสิเดียวว่าสิกาบาเลสขันหูล่ะสกาเปียวลุยอ่ะบาเลสขันหูล่ะอ๋อเอาให้ก็มีที่สกาหูสิมาเนี่ยเห็นใจเลยพวกกันอากาศดีครับนู่นเลยเห็นเป็นเล็กโมโตประคัดตรักจุ่มดินี่อัฐกัดจิกันผ่าน
Hakha ti ke phan I atu I tha bik chu thlang lei Siizung lei anuma chun Siizung lei mi pel te kha hun ma wani chen lo kan tin chewa wat tha ko lai tia gawan chim du Kamu sila ko ka ba Nene kita ka Kali yo ko ha yo sin na dan si na yo ma law na loပြောတာပဲမဲထုတ်လာတော့ဟုတ်တယ်sakai mu ka le hi ba tok to ha utia khong ka tha chang mina sa hin her ningin aji kan zu lai tia sakai mu pa ni ka chim tu sakai mu pong ka le to he Siizung lai ya an tum ho thoma ka na aku choro yau ni re ha ni ka ro Hakha myau sanda photo re lu ri ko ye di ne sita di ka phyo kwin phu tu ro chi kat ni ra phit pa le Hakha sanda photo re lu ri ka ro Siizung ma shi phyo khu choro Hakha mat ti yau ni ba le choro sana photo re lu I su re ni ya bo no Hakha pitu se yong phe ko tu ro chi kat ni ra phit pa le kam hai le khai kam hu chak nai du lo na lang ter ni Ralkap du lo na lang ter ni chu kha san hol la ya ang kai di chang ane chen chak di chang ti kha mu ko si ni hi ni du lo nak Langhternak to ni chu atlo ngai ngai thangai ti kha chim ko si hoi mang sen se to ba khi pola ma si ken la thai atlai hai si la thai sai atlai ta kai na la si ya thu chang ko he silo zong ane tel sta I chen na se ta tu kha du lo na lang ter mi ka he tam ngai tien ra kai Ralkap Palek he ve ni to na chan Tlaih suan ha lai tia hun vani thial yu kan tin ha
多的跟。哈卡山大坡头的路的古的嘛，夜里呀，年年不苏比咯，那那多拉你拉皮巴嘞，哦，去这里拉皮巴嘞。이제 금방 가야 돼. 아야. 저기는 햄hammer 잡았다. Ya, tu kedeng kaden lo mingga ngaci. Kak, akan doi cang lagi cycle nih mau. How to cycle nih? Okay, tadi Papui Tlaih. Hakha post dah Hakha thame Papui video zai ronga atu he Palek neng kulcho ma liu se aphan khan la ro mati de journalist de Hakha thama editor de
အခုရဲတွေကဟိုလိုက်လိုင်းပြီးတော့ဖမ်းနေပါခင်ဗျjournalist တွေကိုဟိုမှာဖမ်းခေါ်သွားပြီခင်ဗျဟိုမှာ journalist တွေကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲတွေကလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲပိတ်ထားတော့မယ်journalist တွေတက်ခဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live off လိုက်တော့မယ်